FM 96.4 niretete mutaratara jo mwero jwa ibindi na tangazaji bayo kenda gukugemeria ntuko ciaku mathaa jonthe na nande itokwenda gukungwira na ogwe itagaria riri scan QR code je na wetekere mutandao jwa Wero Digital kana wetekere www.werodigital.co.ke na uchokie bioria ekomi bibiotho na wagwata bionthe ekomi ugatonya kire draw ya gwichindira shopping voucher ya chiringi 5,000 na wethre ugitonya akire studio chetu injero cha Wero ntumiri eje ireti kiregwe ni kambuni ya kuthondeka irio biandithia ya Joy Max Animal Feeds kirerwa reretro rwa ntuko ya narua itigere ntuko 350 tokinya kethurano ne kinene ke 2027 mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ariugane areketie ikarobia webia wa munyoro nyuma ya ntuko 55 na kimwe kia mendekithia jaria amukirite kuma kiria thingati bawe ne atene wokubatara nkoroki gutwika muroiri wa gite kia urais wa Rutere Ruregani gukindana na Rais Ruto 2027 Gachagua amona bo wariuga athingati obaba iba murombete gwitikiria oria wonthe ukathurwa kurwira urais wa Rutere Ruregani kinya kwethirwa tiwe kenda bachinda Ruto ne kumane na ontobobo nikyo tukubwana rwa tugukuria kwethirwa nowe wa Rutere Ruregani ubatere kujokia muthigo na kurwira urais 2027 no obatere kuthurwa kiri Rutere Ruregani kurwira urais kethurano ne kinene kia 2027 araniria na baotwe gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaneria na nkethirwa nkithoma machokio jaku mwanya amwe na ntetoire nkureterete ni Yareto kuthurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kambuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mukaririgete wa mawathe kaunti ya Meru kuromba gikaro na munini wa rais Kithure Kindiki kuona kanya gutariria thina ciao. Abunge ba Meru kuga bare tayari kwebera ngwataniro ya Kirimara kethira Mount Kenya West itetekeria kugwata mbaru Mount Kenya East kiri ithurano biejete. Akari igotariria kuguneka bonene kumane na murandi jo wagirithia wa barabara ya Isiolo kula mawe Modogashe. Rigathi Gachagua kurekeria riboti yawe nyuma ya ntuko 55 cha kwaraniria na ikundi mwanya. Teto cia Weru. Mona niretoa mathithio ni Maureen Kiremi na ningetoa Maureen Kinyana nteto chieto chikamberia thaiji mukaririgete wantu bare baturaga na mawathe Meru niwe Jacob Nairute noretie kutiga gutezanirwa kwao akitareria Meru iri na nkoroki ya PWD ngirega na rimwe amona kinyamenyeri bao akienda na ndithirikari kurikithia njira cia kubatungatira oreu na ngaruko na antuba wethire antuba mawathe bari na mobatu ja mwanya jate barabara kana mirandi emenene ya weti na mbere akiuga baba inge bao ibetagia mathaga za kubatetheria kiri miturire yao ya ontuko irombare awe nande ne kiri Professor Kithure Kindiki kubangania gikaro nabo nikenda bona kanya ka kwithirwa akibataririria mantu jaria za kethireto za kibaka bankingo muthumurioki ni agutwambiria na riboti eje. Jacob Nairoti urani mukarigite antu ba mawatha ya ndene kaunti Meru au gitinandi antu ba mawatha ndene kaunti Meru benkurukia ngiriga na rimwe akenda atongirie bonthe pethe bagi bategera na ritho ria mwanya no tene bakwenda utethio. But approximately we are more than 100 giving the caretakers each individually with the caretaker. We are about 200,000 people. That's a big jack of people. Meru County, Gavana,
tutenda kure nyingi nguru ke 300 so itokuria atiri mutongerio karungana atu na tukarungamano itwije tiwa baingi bari konesa the issue ya PWDs. They are quite marginalized, they are not known. Turomba atiri tuithiro na immediate meetings na leadership ya Kindiki Real Meru nyetu tu recognized Nairotia kiu mutongiria ondororo bisine na menya ati mtonde no gema wathe kitumia biri gutethia ntu baba kagite kara kumbikana mtu na PWD na various deformities ya maicha jawe arienda atiko ni barabara ndongi atiko ni ndoji ndongi kanambi arienda kin devices cha utuma eto atumba iweta ombe kumara nyombe wo otari wake rekeri arienda bia korea kendi mugo survive arienda dawa kenda ombe gutura ore ore bishine na menya atiri I cannot be like him lakini can be like me rojo no kire akigagwa atonde kune kigetu so agiri otegera na menya atiri since he is a candidate of PWD na arua nyedo enomo ategera menya atiri tiante diantu baba ontro yudo bego ndin kariapo na nkani do tedio amana bubu na irotia kilotera siasa ndene kaunti Meru mono kire baria bochwa gete kio ngavana ethwa kiugo ju itwije baramedeka yes are is record na to media ko mutesti kairi tore Meru record chiawe utyo chiabwira buru irogama uplight itwije munya are washiri twageragia ko mapros nyatu atethia antu akaremo you cannot be able atiomba atuba kinyira antu babe na thina masinani he likes working with the high class of people ibedete yabatu tuna madina yetu atuba tukinyira and that's why he has never been concerned with the PWDs in Meru turende witene ngugi na mtura uturi recognize Muthuri Murioki Waru TV mutire Kangangi Urio gochwa ungavana wa Meru na tikiti ya kiama kia DCP niwe Mithika Linturi ntuku ya Narua ni akinyete ntere Chiogoti Gembe South na aria aeje nembe uchia Mpepe Kirimagana ja akari athingatene na mwendi gitikia mubunge wa Ekuru Felicity Birere na muchui ubunge bwa Gembe South niwe Mwenda Mzalendo ni atariritie umbani bwawe itene bya thirikari aria aigekete mubango jwawe jwaweja ni bwambe uchia Mpepe mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi ni akuthingatene na siasa baba katumenyithie nkuruki ni mururi ungavana kaunti ya Meru Mithika Linturi akinyite Nturi ni Ugoti Gembe South kuria aetengirisia Ekuru mbeu ya Mpepe cia kwanda ndiria mbura ithengerete iri njira imwe ya gukiria urimi na uturo bwao bango etite na mbere na juria agwatanirite na mururi ubunge Mithika Mwenda Mzalendo na mururi urungamiri bwa Ekuru kaunti ya Meru Felicity Nkirote Biriri ngayo nyambene oturegerie mbura ya kwana project ina muno yare sogamu ubwasionere mutonere ara kinya bisire orende ndo yana project ndo anto baurerwa sogamu itaura korenge anto kinya bangeria waka nyumba cia maiya lakini no ntombi wenu atendra bo tonga kuona project yandare no botethia etere na ndra guswerele tathoko etagitithia no ndo woni ro toro wetu bwetere Mpempe no Mpempe ukaunanga wete wende kinyamokone lakini kiroto keutu na kele ya ntobeto no kiatimiza tariki 10 mwezi wa 8 2027 onde bonde ndo kama mama county tena kwa mama county mtomwere mato bora pambere
beta kura ora wekwateka era ikasongo betero riti akawayesa ori boito byoza wicha akawayesa era na beto baradoma akawayesa wonte kwenda tuwe kama makaunti ya Ntuau ndendo tuwe kama mjumbe wa Mwekoro wena sauti okwaria okotheteranto okwakikisha into byokinya ajari nturi kinyana stokiretie baraba kugotingugi aita ari utongerie ne ari atariritie mirandi ya barabara Kithumba iria ikirera minago wakandagasa ari mubunge mirandi ya stima na ingi emingi aturiritu ni sibitari ya ugoti iria meneretie ngavana Mutumanto Ithinki yani kumetejaneri antwala ithite mataniti na kuona imarere jararaga kuna nyinje ndanga bana rengeni ibuye ngwende muyumbe ibuye ngwende menesa mpeni ngabana ntendera jemero yonde na manto yonde yabwe wa matane tera minda akeretema na takeronda awe itarakeraito tema itakeroita ndodingia itakeroita kawira tema Toni kawebudia ngo boromba bomberie ndanga bana rengeni ibuye ngwende muyumbe ibuye ngwende menesa mpeni ngabana ntendera jemero yonde na manto yonde yabwe na wao mutuma nikwambie mambo ni mawili ushike Biblia uende sasa ukahubiri sababu hiyo ndio kazi umesomea tema tengo hapo umeleta kuhubiri Mani deliberate. Only musiasa. Tebo mboya ngwe kwa kubangande kisiasa no hata Biblia achoka kuhubiria handu. Ara mwana weta kuhubiri. Oya bunduki achoke nchera akalia mabusu. Kanani hata ezi jongo wako menya. Dennis Mugendi, Weru TV, Ntureni Ugoti, Wantini Akachio, Gembe South, County ya Meru. Ngwataniro ya bunge Bameru batongeretwe ni mukaririgite wao Mugambire Ndikire ni bendekithitie kugaukana gwa Kirimara kethira Mount Kenya West etetikiria kuigika Mount Kenya East kirithurano bya 2027 baugite Mount Kenya East ni igikite mwiko kwa miaka nkabo na kethira bate kwenda guchokia guoko batetikiria kwerenchana na ntobaria bakuga bate na nchune ni bathirite gitumi kiabo chumiria werone gutumiria murunga mojo kenda gukaria Mount Kenya East gesiasa. Edwin Gatobu nandikithitie ugambi bwa kariba kiriro ariroro mwanya na nyomba cia nteto abunge baba Meru batongeretwe mukaririgite wa ngwataniro ya mubunge Mugambire Ndikiri bariuga kwa kagita mugongo jo Meru na jo muro jo Kirimara ni Mount Kenya East ajuture jo gwete mbaru abunge baruguru ni Mount Kenya West na kuga bo bariuga Kirima kigaukane. Wa Meru si wale walikuwa wajana, atufuati watu blindly. Sisi lazima tukae na wale watu wanatusaidia. Niseme hivi, sasa saa hii Meru inaangaliwa na kila mtu. Mount Kenya East inaangaliwa kwa kila mtu. Ni jukumu letu. Business yetu sasa kama wabunge ni Meru County na Mount Kenya East. Na tumesema hii mlima itapasuka unless watu waangiri kutusaidia hata sisi. Rindikiri norono mubunge ogishikokia bore ariuga thaichi boja bunge ba Meru akireba kugita muno thaichi kuringa siasa cia maendeleo. Barabara zikiendelea, stima ikiwekwa, shule ikijengwa, masoko ikijengwa, vijana TVET ikijengwa, pia kanisa lazima tujenge. Ni jukumu letu. Ibonekete ikumira rega na thirikari na muno bakirenga boroterero Peter Munya na kuga ati bwiri kwethirwa akiuga thirikari gutikio igitite ni untu na ari thirikari na gutikio agite gitare utongeria bwawe. Sasa nauliza, huyo mtu ako na macho kweli ndugu zangu? Huyo mtu ako na macho? Akuja hapa aone KMTC inaendelea hapa, aone soko inaendelea hapa, barabara aone inaendelea hapa, aone wajumbe wako hapa kuja kuchangia, waone stima inawekwa, waone hospitali zinajengwa. Sasa na mtu anasimama na wengine hao wote walikuwa kwa serikali kuu na gavana hapa. Tafadhali wa Meru si wajinga. Kwera munyana kenandwa na tunabwana areara kanisa enea kirumanaga na tuli ati na maendeleo kima igitera kurumani la thirire nange kwera nkendo kwera twakwania
na mpuno wira twakwani inya kwa uwino kwa kana nĩ mĩario ĩtharĩtu yonthe na gũkararui mũrũĩri gĩtĩ kĩa seneta kaunti Meru na kĩama kĩa DCP Timothy Kithenji Timo ũrĩa ũmeneretie ũntubo wa Waziri Geoffrey Ruku gũtongeria siasa chĩkũgokonia kĩrĩmara na atongere ba Meru ba mũringa erampi kaba wagĩte muntu obwarĩrĩria mwanka bũgĩrĩrwe muntu kuma mbere muntu wĩna kĩongo gĩkĩnene ũjũ eje abwĩre twathurane kura cia Mount Kenya nonto kathuri na araremerero kwarĩria Meru kathuri ataremerero kwarĩria Meru ambo nũgũ ũrĩa ũngĩ wajũkĩria gĩtĩ kĩa mwekũrũ na arĩa ataremerero kwarĩria Meru agĩrĩre muntu gwĩtwo Ruku na arĩa mbere bamũreta arĩkũ no gũtinda ithiũrũrũka so Meru ite atongeria bumenye antu betu ba Meru bute atongeria Timo ariuga bocha DCP kireba kwenda ikuona kura chekiremara ikweja gikabone kimoja ora gutwire kenda kiremara ithura ina kajuka kanganuma burikane touga ngema kenda kura ari igwatainya cia gwatainya kenda bombo negotiate into thirikari-ine na ikio kuona antu baitinda kuina batu to marginalized. Sisi tuko marginalized. Sisi huku, sisi ni northeastern. Sisi tuko marginalized. Sisi ni Wajaluo. Muthia buru arirĩkia na kwiringira ndebe gĩtĩ-inĩ kĩa seneta. Ni engineer wenu. Uyu ni architect wenu. Wena ndigiri imwe. Ijere. Ciothe ciarĩkũ? Abo atarabia kairi. Antony Ntoto Cheweru TV. Ni niĩ Edwin Gatobu. Akari baria bankanite na barabara ya Isiolo gwita Mandera ni batarĩrĩtie kugunika bonene kumania na murandi jo wagirithia bwa barabara ya Isiolo gwita Kulamawe Mwanka Modogashe buria ni uraja bwa kilomita 750. Akari baria thira ukamati na ugendi ni bwambĩrĩtie kutha kumania na wagirithia bobo buria bukinyite nusu onto butumite biashara ciao ciambĩria kutherema bariuga kinya ukaria ni gintu kingi kiria bombete gukenera kagitene gaka kuthingatira kutherua kwa ithaka mwikano jo barabara bire bitumikaga ni akora wichitha na kinya kunyamaria akari Banta Murangeri na aranirite na akari baba na gututumira riboti ije. Barabara ya kuuma Isiolo gwita Mandera njira iraine ya kilomita 750 na ira iregeri gutumira bilioni 100 kiri wa kibwayo. Barabara hizi ni imwe barabara ira ciregeri gukuria na kurugura ntere hizi cia Northern Kenya. Barabara hizi na ndere ya gicunjĩ kia 50 kuri kakari Isiolo ibogete njira hizi ni batethete kiri utingugi bwao ugendi na ndi ntere ni jibukiagira nkuruki. Mboga ilikuwa inatoka hapa Isiolo saa 10 inafika baada another 4 days. Ile mboga inaribika, ile nyanya sasa unakuta ile wanabiashara wa Isiolo wanaumia, haya wale ambao wanatumia huko wanaumia. So saa hiki hiyo barabara imeweza imefanya ile usafirishaji wa chakula kwa hizo eneo ya northern part imekuwa rahisi. Mbeleni tulikuwa tunatuma hizi vitu zetu perishable, gari hata inaenda inaharibikia kwa barabara sababu barabara ni mbaya, unapata hasara peke yake njoo mwenye ulikuwa umesaidia. Juu mizigo huwa tunatuma kwanza, ikifika ndio tunapata pesa. So kama gari imeharibika kwa barabara, ile mboga itafikia mwenyewe, unaenda hasara hivyo na utamlipisha. Hii barabara ya kutoka Isiolo kuenda Mandera leo hii kitu ambaye zamani hakuna, Probox zinaenda Mandera, Nissan zinaenda Modogashe, magari kidogo hizi za self mtu anatoka na self car yake hapa anaenda Wajia, anaenda Mandera. Kwa hivyo hii barabara imeturahisishia usafiri na imeturahisishia pia kiuchumi, kwa sababu wale wanaleta ng'ombe na lori, gharama ya kuleta ng'ombe pia imepungua, gharama ya kupeleka mboga huko imepungua. Kwa hivyo hii barabara imetuletea ibongerete na kugweta ati nyokaria njirene hizi na ndibongerekete bakiuga tija ukanyumene na kugo ntubo bogatuma biashara gwitika bwaga nterene hizi cha Isiolo Meru Mwanka Mandera. Saa hii hizo mambo yote tunajua ya kwamba inaenda kupungua, na hata kwa saa hii imepungua kwa sababu ile kichaka mingi ilikuwa kwa barabara, wakora wananjificha, imeshafyekwa
Yaani kunaonekana kabisa hakuna pahali kwa wakora kunjificha, na kwa hivyo maisha ya wale ama wenye tunafanya biashara na wao ama wale drivers wanasafirisha mizigo yetu, maisha yao iko safe. Kwa hivyo tunashukuru. Saiki ile ardhi ambayo atakuanza haikuwa na bei. Sasa iko na bei. Sasa utakuta watu wananunua ardhi kwa hiyo barabara, watatengeleza ma petrol station, watatengeleza maduka, watatengeleza mahoteli, watatengeleza malodge. So this is a big project, itakuja kufungua sana hii northern part of Kenya. Nkiripotera Nteto Chawero kuma Isiolo, Mbeta Bantam, Umurangiri. Kiriru arere turantuko ya naro turi kuria no batere kuthurwa kiriru terero regani kurwira urais kithurano kinene kia mwaka jwa 2027 na ngitegera kiriru terero etu arwa Facebook Wycliffe Kiraithe aruga Sifune na Kalonzo kwingine wo kuga hakuna ojo ni Martin Bundi Steven aruga Kalonzo Kome Kamankura noe aruga Lentore Joel Kirimi aruga Sifuna na Matiangi kwingine wo kuga Sifuna ako wapi kwanza. MC Karethi Matiangi is the most probably, lakini zauni zamoni za kumwanya azarawe titenambe na kuthogi tutumira kagitene gaka. Boniface Mwandiki aruga Sifuna Prezo Kalonzo deputy kuongo kuga Sifuna Edwin Sifuna Ojo Nironi Murethi Dr. Fred Matiangi Kifaru Chakazi itanambe na kuthorokeraniria na bautu ikukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaneria na nkethirwa nkithoma moni za kumwanya ende kagitene gaka katwethe tukinogoka tugicokera tukabumi tuketha tukibumenyithia nikigitumi akari kumantere cha KK bethirite bagichumiria na muthuro jo munene ugeta kuraja. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay!
O mwana nevero arena kiroto aja skuru ya Highlands Group of Schools itwetikagia ati gwikiranya kithomo kia mwana oku ni gwikiranya ruju rwawe kinyankuruki irasi bieto ni bekindenjeto arimu beto iba kiwango kieguru na turi na ngari kathomba injaga cha gukamata ana na riera riri yagirura kuthomera aja turitanaga na tukathondeka atongeria baruju itwezanaga kithomo gia kiwango kieguru kiri mathomo na mantu jange ome ya mathomo gutigira ati arito iba gukora bwega na njera chionde ujukania bo September ibwitite na mbere kiri campus chetu cha Kinoruna Timau ringira Meru campus kiri 0791200067 na Timau campus kiri 0720411554 Gutiye ntukingi kiretaganja amweja murojo muthongi jo mugatejo thithitwe bwega ntuko chiondere ukiri nitunyunyaga chai na mugatejo thithitwe na wendo bubu nikyo gitumi achiari bonde betikitie mugatejo mafuko bread tutambia wendo na rumethene chietu kumakire mafuko na mugatejo white jo brown jo mafuko sliced kadogo mafuko brown bread sliced county fresh kadogo white kana toasty premium white bread kiri skuru chietu mikawa na guntukonge kuunde mafuko ikuwezaga mugatejo gitangika na sliced oreo kwenda wona wareteranje kumugatejo mafuko te mugati akiuretete indi uretete wendo utugi na nkiro cha kurijaniria na ntubara wendete buru ni untubonte tonkurukika na gweka oda turingire dhimo kurukira 0722872315 mafuko bread take pride in the bread you take home kwa garukire utaka kanyakika kathongika gwete green nange karibuni ala nonto mathaize tirere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigua Kario kangentera boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongo eterete au bebe mpimero ndugera nyomba etere kariojo chiwa ndo mekaire ete modugi ndoka imodugi ko tumelete Afya Plus inanga itazo zozo ronekana ndukene chionde na ndinyareka no na vitamins na minerals keno kwa tukana ni wa nyomba zozo nande Afya Plus angi nenye kethirire karenio hau mburetere ntima motuzo Afya Plus ntimetingana ya kwingi kuona mengi na to ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus nazo izumoto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama jata ijokethera ja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jo kenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719223223 Imperial College of Medical and Health Sciences committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. This August on Sins and Roses. Hello, Dad? Hayal, my dear. Are you okay? Why aren't you calling from your phone? Mom literally threw our phones out of the car window. She's acting really strange. It's like she's not herself anymore. Tell me, Dad. What's going on here? Is she acting like this again because of her accident? Hello? I want to speak with Tibet Kyoksal. Mr. Tibet's not in a position to take your call. But this is very important.
My daughters and I need to leave this country immediately. Listen to me. I know him personally, okay? Just tell him it's Barak. You know, I have always thought that you were the most perfect mother. Don't miss Sins and Roses this August only on Novellas Plus. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ya na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium kawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Si nice na nice extra premium. Yeah! Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragie jithate mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako na arua ugure shares na wikage muthidu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Niontu bwantito nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana uriongera rwangiru aturarore akwe nagwe. Yetu sako, your success, our pride. Magaraine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok na nana nelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takagekana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Kugwata ogeni oringi kirinteto chietu cheru themwe ngichokera na chio akarintere cha KK ni batariritie kurega kunganirwa kwao kumania na kiria bakwathira ni mwitongo umwe gwa kanyomba cha ukomborithania barabarene iria ya thuriri bwingi akaribaba bare bakojuri ni muthuro ni batariritie nyuma ya guchwa utethio kuma kirio bisi cha mwerekeria wa miako na chomba physical planning ni betirwe nkunkumo na kwaga utethio. Iromba riao nande ni kirithirikari gutonyera untububo gutigira barabara ya mwingi ni kwithirwe kirugurwa kenda kinya wa kibwa thoko ya KK buria buri mukondo ne jwaire na buria buringithetwe ni nyomba cha mwitonga ujo obumba gukinyanira. Ni taburia mwandiki wetu wa Nteto Martin Mugambi agutwathira. Toriba KK imbari chiego jie mundi ibebumiritie na muthuro kumeneria mu biashara omora bakuga na baingirite barabara na kwagia gwa gukurukira mukire umwe kana mutani omwe oingite barabara aja na thaita na ndi barabara ikuthondekwa gutena diversion antu baba ingi especially ekuru ne bakunikangira maguru muno baitagara ntagaro irengi nuntu bwa barabara
ire kuthondekwo ikairwo arami kuma ken kia ndege mpaka Moroga nontu no kwata tini kithi kire aja ugia konyora mpempe na ndi mtu atomba kuthiuruka ora guthura mtu ana bikibiki kana ngari kuleta mpempe aja mtu na kuona kwena Monoga na njira ire aja karibu kuringana na Karibaba baugite betire physical planning ya county ya Meru inde mwanka muthenya we munthi wirigiro bwao takabwaringire iga antu ena bona physical planning ngwete nayo auge barabara ga kurugura na dikena kuthima na arugura atura 2 weeks ngabwa report 2 weeks eko thira gote report yengi atura tukenya thimu atuka kwori ntia gwetire nyumani na au ntia gwetire na nyumani twarigara muno na kabasa gwembo atari to itakauka ugonge o ingeta wengwa mbo kaito inkurukie geto na ndake na twikira mungone twaga ume buru bataranitie bura bakuria thina warira barabara ya KK kuthibwa Moroge gikira rami biachara cia uikigwiyaga nontu bwanjire no kwingwa tukuria mutumanto ithinkia nitukuria Senator Kathuri nitukuria kinya MP Shadrack Mwiti batonyere bone natia nonto nitukwirwa kinya physical planners ba Meru County ni bare abete utaka barabara ejire anyumeto ao beja kumeingura na nandi mpanga thai iukarankuru kia 3 weeks barabara yo guti action yeteki guti action officers ba take kuja kuingura barabara ku make sure building ichi akia ni mutane omwe kana ni mtu murume wakite building cia rentos niko tukuromba eje arugure barabara eje mbitwa nene ya Karibaba ikiri mutongoria wa wonde county ya Meru kumira na kubatetheria tukuga mutane oyo ingite njira aja ayingure nonto njena ina physical fulana na ni kuonania kwina map ya kuonania ati anto kubukudwa kwina njira kwa una aturugurire njira na aturugurire njira tututina andwana we barabara nonto ingitwe ni muntu mwake tanto baile ni muntu mwake eje baturugurire ana beto batigo gusera gibane skulu nonto titoli ajiali ne tugota muno tugitinda skulu gwetika magamba ma skulu muntu ino bodoretie mono kiripotera ndeto cia weru mbitagwa Martin Mugambi. Mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ntuku ya narua ni arekerete riboti iria ethirite yeteri gwa kagita nyuma ya ntuku 55 ya gwika michemanio na ntunde cia ntu kuma kona mwanya cia Kenya michemanio iria ethirite kithithikira kwa wenja wa Munyoro. Gachagua ni ajukite kanya gutariria mwerekera jwawe jwa gisiasa na kinya kuorota makutho nkabo kiri utongeria bwa thirikari ya William Ruto. Phineas Imana ni agutariria ya wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua neanite ripoti yekie ya ntuku 55 iretirite garune yekie wa Munyoro. 55 days ago I left the front lines of national politics. Gachagua akiwa kaita kaukonde dirite akiri na kuthikira Kenya kiraba kwenda. I came here to sit and listen to the people of Kenya who had instructed me to do so. Na wetete thina rwang'ini rwa kithomo takimwekiriro bira bithirite bie mukinya ila kaitene kau atithirite aikie mwingi. On the education sector in our country, the people told me that they are completely crushed and the gains made over the years have been eroded in a record 3 years. Kenyans told me they need the next administration to bring back better free primary education and secondary education. Kiri urimi Gachagua augite kinya kuo ikubatira kwithira nendo kukioneka maugaruku mwanya kenda ukiria arimi na urimi bo. Agriculture, Kenyans are worried whether agriculture is still the backbone of our economy. They are worried about the rising cost of food and farm inputs, failed agricultural value chains, state-sponsored destruction of our cash crops like tea, coffee, pyrethrum, sugarcane, cotton, among others. Wangiro gima kinyaru Gachagua akiuga rwina kathina nkabo kuringana na ripoti ire mukinyilite. On healthcare, Kenyans from across the country confirmed that our nation's healthcare system is broken. Kenyans want drugs in hospitals. Kenyans told me that they need the next administration to sweep clean the healthcare sector in our country. Access to healthcare is more than just the SHA registration. We must align and implement 6 building blocks of having effective service delivery,
a motivated health workforce at county and national level, health information systems that are priced fairly, access to essential medicines and technology, robust health financing models, and most importantly, servant leadership and good governance. The security of our nation remains a great concern for Kenyans. The people told me they cannot understand how a police vehicle can be used to ferry goons. They have never seen in history where criminals operate hand in hand with the police. Kenyans want the goon culture in their country swept out once and for all. Nonekete kinyakolo tathirikari kumaniana makarika ya wagagia ndene ya michemanio ya gisiasa ontobora bwithirite bukioneka akiichudurano bia mwingi kuma akiruteregani na thirikari. The people of Kenya are crying for justice. This is the bare minimum for the United Alternative Government once we get into power on 10th August 2027. Kenyans told me that this government, which came to power on the claim that it was God-fearing, has allowed churches to become a target of violence. Goons, rogue police officers, and death squads launch attacks on places of worship with impunity. Nararekiretie na kuwa kinyanto obandi bedirite nendi bayumwira kebata ni utiera Ruto na kwa 2027 bakiwa bo bayitayari kwidira bakiwa ta umwe waregani badirikari kenda kuyukia getikiukyo rais Gachagua akiwa kinyato mwankadira ichalawa ndio rachalwa bamu atambaru. Have been told and I'm persuaded that the United Alternative Government must identify one presidential candidate to face William Ruto in the next general elections. Kenyans have made it very clear that we cannot gamble or take any risk that might bring William Ruto back. Phineas Imana Ndeto Cheweru. Iko sawa? Iko sawa? Imeingia vizuri? Hata Kasongo amesikia? Kadi zinimo? Nĩ kuma kĩrĩrũgano rũ nĩo twĩthirĩte tũkĩrita rwarĩre tũrwa ntukuyana rwaria tũkũrĩtie nĩ ũbatere kwĩthirwa akĩthurwa kĩrĩ rũtere rwegani nĩ kenda kũrũĩra gĩtĩ kĩa ũrais kĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka jwa 2027 na maoni jaku mwanya mwanya Phineas Imana akethirwa akĩthoma wona charungama thaithatũ nĩ ũntũ okagite nĩ ũkau nĩ kwa akethirwa arĩ na rwaria rwawe rwa ntukuyana rũrĩa twĩta the Monday perspective na ntukuyana na rwageni bawe kuri na Kathuri Maringera kuri na kinya Oscar Mutugi na kinya Mugambi Angaine baba ne baba kethro bagetareria Ugambi kana ntumiri area Rigathi Gachagua ethiritwe akirita ntukuyana rwa au ne otokinyira gatanta kiri kumenyithia nteto cheto ende torande thange kwira thithatu na nusu ne Phineas Imana na nyuma kagita gati kuraja ni mubango jwa gikaro na county rietwa ni Maureen Kinya mona ndio to mathithio ni Maureen Kirimi. Ni Wero TV.